Pola Ple Enyasala Aronizova Evanigba TV ke epoga atominiti bla etovo ade ke gabuade ebenya jonadum yagbo nadum kutbe egbenya jin adrelia penga ke bla evagbe lefe akpe eve bla evevo bla evevo adame albe ke agadenya jo dynamic bata lebele ngodo nyamunya selegbe pe enya jomebe amemade hayo le so tawekpame ewo ebiabe wa ana nyataka ekwi adetu Ghana to asichala yiwo wule South Africa nu namaka mia selegbe ha pe enya jomebe ame eve wo eku le afɔku aɖe yi edzo le Accra kɔ yi ɖe Kumasi mɔdodogadi namaka ha mia selegbe ha pe enya jomebe sukuvi yiwo le secondary takradi etsi tre ɖe nu fitifiti wɔwɔ nu le dukɔ me alebe eya kpe bubu aɖewoe aɖo mia gbɔ le egbe ƒe enyadzome ke na aɖo ŋku dzi be míaƒe megbeda ne enyadzɔ yi nye Nuslin Ewe English Dictionary wawoe de megbe na mi be nyadzɔ le miagbɔ ɖom ke enyame yi ahe nyadzɔ va na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Jinegu. Nuslin's Ever English Dictionary nyatepe medsi dictionary akara ka azo afi e pasi ke Nuslin's Ever English Dictionary standard ton ya standard ya enyone de view kanu le basic level enyone americano le SHS enyone americano le university alo le language on na nyama ike manye begbe view e bi a strong begbe kra ha Nuslin's Ever English Dictionary enyone o ha amasia make na nya view mo jura po e bi a strong begbe ha Nuslin's Ever English Dictionary enyone wa mama yala dile boso so madana na kula atia place order le Amazon allo number can follow screen Nigeria opo to me to the can WhatsApp afisi african la nya call Nuslin's Ever English Dictionary akwa koveno akpe Nuslin's Ever English Dictionary enyonto Neda jonto Zukopola John Dramani Mahama egbenya yiwo eglobe elezi etolia dimbe ya anozijinu alebe ayiwo no nupum le efe resetting Ghana efe dodo dia fe sasrakpo ademele vota ntome le yauda jinu ya penkake wi adrelia jia eglobe yepe nuvevi tokea ke nyebe ya ade bubudo dasi yi Ghana to kata echo na ya nu Tukoklola John Dramani Mahama benya siwo globe yele zi etonia fe zimenono nubu eyewo globe efe nu fefe tonye be ya de bubu do sigana culture de yisilanu esi tukoklola no nfum na do ameto le efe resetting Ghana to le vota nu to me le fida gbefe jinu andre pen kekewi adrela jila e globe ye do nku ejina ye fe do ola eji be eyi mele yo si yo fe ye le doma eleswe eye elebe kwazen acho awo deji tudo fengbe dodoji ko ube afo odo kiode mejojro mecho ifezimenono fe dididejinu esi dukoplola no nya remden dutofo nya vlivli sileji yim le zimeno yi etolia si atemu ajonula eglobe ye kwesebe tuko duklose me dodo si woku de duklola fe zimenono fe sedo fe nula meko gake elonde ejibe amesia mesi melonde jiola atemu abia gomedede cho wonu drofe kokoto gbo ewenu esiwo gale pedom doku chocho na be ya no Ghana to fe akade jito jidudu onu nu ekple ye fe jidudu fe dodo ji wowola duklose fe do wo fe yi mechi. And so I always tell my ministers, I say let's number our days so that we can work harder to meet the promises we made the Ghanaian people. I know that people have gone to the Supreme Court seeking interpretation of the clause that governs the tenure of the president. If you ask my personal opinion, I thought that it was clear enough. We have read it over several times. It's exactly what it says, but if they want to ask the Supreme Court, that is their business. But I know that the people of Ghana gave me one additional term,
and I'm going to work to meet the trust that they put in me. Thank you very much. Acho agarnya acho ujina mi yikani agada so tawakpama alaba mamada hayule so tawakpama bia le biamcho dutanya ugbokpo ha fa dojikpola samo okujeto ablakwa gbobe wa ana nyanya so takpakpa to Ghana to dasichala Bashiru Isaku le South Africa dukomenu alaba dutanya ugbokpo ha fa committee apa dopanola pa badanto ika nyanana safo eje aye nye bosom freho pa nana pa so takpa manola ye wo awo yoyo alaba ye wo aglobe so takpa kpla Ghana to edebe wa anya nuyi jirudwa lewom so nudoto anu kple Ghana pe pomododo kple South Africa Germany yewu ede eglo alebe apoto aye eglo be nyaya le ngoyim le hadoma nyata ka dradopo ji alebe yewu adem be amule mpopum chonana panyata ka yodi yikewo adi nudodo yina wo poida amayo da hala so tawakpame le sagato kple kplola nu be wa awo dodo de amayiwo da hala so tawakpame pe ngonola nu be wa ava gblo so tawakpa pe ndede yeye tso agagba yi dem wo le be wa akpo Ghana to yiwo le duta ta yewo de egba le be ayi di eglo be ayi wo no nupom le nene fe tefa enu dem na nene fe ame yiwo de ha le so tawakpa me fe ngonola ike enye Mahama Ayariga yewo eglo be wo abia yobia egbe nene fe diruduma gan alebe na yiwo agblea ke yewo globe nene fe diruduma gan wo ava ha ne wava anyebe ke de wa no wanyana na ike ano vavie ike ji wa atote do ike wa ava tefa alebe Bashiru Isakwe kwa na amu chiji de Ghana to for de no nu le South Africa duame na maka akogere si chacha pa nyabubu jina mi ike nyebe chadidi pa dojikpola ike nyabubu to abla jifa gumashi globe jirudwa le vota ntome tumdo wa azu chadidi pa tefa kokoto ayi wono nupom le ho le fidagba dejesi ha be bota yenye nuto gbanto ikeme ye esran le ye pe domano yi ye wode ekplo Chadidi dekonu plenu ofe adaundo ofe pejikpola ablaji fagumashi kado pejidudu fe dokui chochona be ya do vota nuto medengo wazugana fe nuto me chadidi kli dekonu chadidi fe tefe vevieto edegbe fa ya le duko plola John Dramani Mahama fe duko me view fe nu wo mele ho enye jijole internet ji le minister la fe nyanula chadidi fe nu ntete gan adele ta nuto osim eye nusiwo hiameo abevli ple agumacha chichachawo avu tosisi ejranawo kluvio fe asi adakluto ple futa nuto siwo nyeketa keji ple galosota atenwa hamejro siwo chodukwa me ple dukobubu siave edejesi adakluto gbia ple likpe todome nuto hambe wanye tefe na chadidi fe dowona siwo me wa wonu doji jona me wole esiwo dome paragliding hale Madam Gumeshi de emebe chidudula le dowo
adu kple dugawo, dɔdzikpɛƒewo kple nutowo, sewɔtakpekpewo kple be woaɖe dzesinu tɔxɛ siwo he amewo le nuto me ɖe sia ɖe me aha ɖo wo ɖe ŋgɔ. Esime wole mɔ siwo dzi woato ayi tsaɖilawo ƒe teƒewo la yɔm ɖe edzi la, Big Push ƒotu ɖoɖo ƒe akpa eve te. Ede gbe ɖe edzi be tsaɖiɖia ƒe ŋgɔyiyi ana be hadomedɔɖoɖowɔwɔ kple ame ŋutɔ ƒe gaɖelawo ƒe dukɔa kple ame ŋutɔ ƒe habɔbɔ ƒe ɖoɖo te me la. Minista la gaɖe fia be Ghana tsaɖiɖi dɔwɔƒe dze digital mɔnu aɖe gɔme be woatsɔ aɖo tsaɖiɖi ƒe dɔwɔƒe ɖe ŋgɔ le dukɔa me godo eye woaɖe dzi ƒo na amedzrodzeƒewo, nuɖuɖudzraƒewo kple tsaɖilawo ƒe dɔwɔƒe me be woaŋlɔ ŋkɔ. Ede kaka ɖe edzi fia be gaɖeɖe asi ƒe dzidzi ɖe edzi kple xotuɖaŋu siwo nyo wu aɖo tsaɖiɖi ɖekɔnu kple nutɔve ƒe aɖaŋuwo ɖe ŋgɔ ŋutɔ le vɔtanuto me tso fifia yi ƒe akpa 2024. Albe ema nye bubutɔ gomashi dzifa ƒe enyawo ma egbe domia gbɔ ke ma age ɖe enyadzɔʋu dzinami yi ke enye ʋuɖonyawo gbɔkpɔla Joseph Bukari nikpe kple gblɔ be keta melidzi ƒe mɔlidzeƒe yi ke enye afi ke meliwo edzena ɖo kple ho yameʋudzeƒea ƒe dɔwo le edzi yim. Yode egbe alebe eɖe gbeƒã nya ya le dukɔkplɔla John Dramani Mahama ƒe dukɔmeviwo ƒe ɖoɖo aɖe me le ho le Fiɖagbe eye wo egblɔ be dɔ eveawo sia ana vota ŋutɔme na anye ʋuɖoɖo nuwo ɖoɖoɖa kple tsaɖiɖi teƒewo yi woɖe egblɔ yi ena le kata melidzeƒea gomea egblɔ be Environmental Protection Agency dɔwɔƒea ana mɔɖeɖe ɖe nutoemenu le dzinu enea me eye wo eɖo kpe edzi be ate ŋu adzɔ na ɣetoɖoƒe Afrika ƒe ƒudzi sitsatsa vɔ megbe alebe admin kple dɔwɔwɔwo ƒe mɔxexea wu enu alafa mama bla enyi eye wo ele be woawɔe le ƒe akpe 2027 me ƒe dzinu gbãtɔ me yi woɖe egblɔ yina dziɖuɖua hã le nu ƒom kple ame ŋutɔ ƒe gaɖelawo hena PPP ƒe habɔbɔa yi woɖe egblɔ yi ena adzɔnuwo kple agbatsɔʋuwo tɔdziʋudzeƒe kple mɔ yiwo dzi woato aɖo dukɔa ƒe kadodo gbɔ anɔ meli dzeƒea yi woɖe egblɔ nenema ke hã alebe le yameʋudzeƒea dziɖuɖua egbugbɔ na electric ŋusẽ ɖo anyi eye wole dɔwɔƒea gbugbɔm ɖo anyi le ƒe enyi ƒe ɖeke matsɔli megbe alebe dukɔkplɔla John Dramani Mahama edi be woatrɔe wòazu teƒe yi woate ŋu awɔ dɔ vovovowo le alebe ɖoɖoawo dometɔ aɖewoe nye yameʋuɖoɖo ƒe suku. Nenema ke hã yameʋudzeƒe dzadzraɖo kple dɔwɔƒe na ɣetoɖoƒe Afrika kple yameʋu taxi dɔwɔƒe yi ate ŋu adzɔ alebe eɖe me be wole dɔ wɔm kple ame ŋutɔ ƒe gaɖelawo yi ke nye investorwo ƒe aɖaŋuɖolawo aɖewo yiwo tso vota ŋutɔ me nu alebe tsidziʋuwo gomea wo eɖo vota tagba ƒe dedienɔnɔ dɔwɔƒe yeye kple tɔdziʋu yi dzia amewo heɖea amewo ƒe agbe le kpãdotɔ yi ena dukɔa ƒe ʋu ƒe mɔɖegbalẽ xɔƒea hã eʋu dɔwɔƒe ɖe vakpo ŋutɔa me eye woatu ɖeka ɖe xɔxɔe ye woɖe egblɔ alebe ʋuɖonyawo dɔdzikpɔla yi ke enye Joseph Bukari yi ke nikpe ye egblɔ be dziɖuɖua ayi edzi anɔ ga dem
vuɖoɖo me be wòana vuɖonyawo asitsanyawo kple dɔwɔwɔ na anyoɖedzi le Ghana dukɔ me godoo. Akɔ ayi ɖe nyadzɔ bubu dzi na mi ke nye be Ghana kple Burkina Faso elɔ̃ ɖe be yewoagaʋu azi kple tomatoes ƒe asitsatsa enu ye wo wɔ nubabla ya le fi ɖa dzinu ya ƒe ŋkeke 17 dzi le nuƒoƒo le dukɔ eveawo domi ƒe amegãwo dome megbe yi na Ghanatɔwo ƒe amedɔdɔ aɖe yi ƒe tatɔe enye asitsanyawo yi ke kpɔ asitsanyawo gbɔ le Ghana dukɔ me Elizabeth Ofosu Adjare kple nuɖuɖu kple agbledede ƒe dɔdzikpɔla Eric Opoku Edogo Burkina Faso ƒe dziɖuɖumegãwo. Ghana kple Burkina Faso dziɖuɖua wɔ ɖeka be yewoagaʋu koklozi kple tomatoes ƒe asitsatsa le liƒo dzi le dukɔ eveawo ƒe amegãwo dome. Numedzodzro dzidzedze to emegbe. Wole mɔ kpɔm be afɔɖeɖe sia do ŋusẽ asitsatsa ƒe kaɖoɖo eye woana agblemenukuwo ƒe sisi to woƒe liƒo si woazã ɖeka dzi nenyo ɖe edzi. Asitsatsa agbledenyawo kple dɔwɔƒe ƒe dɔdzikpɔla Elizabeth Ofosu Adjare kple nuɖuɖu kple agbledede ƒe dɔdzikpɔla Eric Opoku yinɔ ŋgɔ na Ghanatɔwo ƒe amedɔdɔawo. Nuƒowo na Burkina Faso ɖe mɔxexe ɖe azitsɔtsɔ tso Ghana ƒe dutanu ɖa esime woɖe mɔ hã be woatsɔ tomatoes ayi Ghana. Nubabla sia he gbɔdzɔe gã aɖe vɛ na koklolã gbledelawo kple koklozidzralawo vevietɔ ame siwo le dɔ ma ŋutɔa me. Ame siwo ƒe dɔwɔƒe kpe fu le mɔxexe ɖe nuwo ta. Burkina be dziɖuɖumegãwo de se siawo ɖo ŋgɔ le esi wotsi dzi ɖe azi siwo wotsɔ tso dukɔ aɖe si wotsɔa woɖoa duta me ƒe nyonyomenu ta. Numedzodzroawo ku ɖe gawo ƒe nuwɔwɔ aduadu keke ɖe enu hã nu. Si me Ghana ƒe gomekpɔkpɔ le ƒe sia me ƒe dukɔwo dome aɖaŋudɔwo kple aɖaŋudɔwɔwo ƒe asitsaƒe SIAO me le Burkina Faso hã le. Le asitsanyawo gbɔ hã ƒe nyanu la, nu siwo Ghana tsɔ yi Burkina Faso dzi ɖe edzi tso Amerika dɔla miliɔn $573 le ƒe 2024 me va ɖo Amerika dɔla miliɔn $637 le ƒe 2025 me si te gbe ɖe asitsatsa ƒe vevienyenye si le dzidzim ɖe edzi nu le dukɔ eve siwo te ɖe wo nɔewo nu. Atsɔ agaɖe nyadzɔ bubu dzi na mi yi ke enye be ame eve eku eye ame eve bubuwo hã exɔ abi le afɔku aɖe yi dzɔ ɖe agbatsɔŋu eve dome le asubɔe le Accra kɔ yi ɖe Kumasi mɔdodo gã dzi le ɣedzeƒe ŋutɔ me alebe afɔkua edzɔ mamledagbe dzinu ya ƒe ŋkeke 18 ye edzotsilawo tso Suhum dua ƒe dzotsidɔwɔƒea xɔ kaƒoƒo le xaxa me le ŋdi ga 90 ɖeka le nenem ƒe ɣeyiɣiwo me eye wo eva ɖo teƒea le miniti ewo megbe yi woɖe egblɔ yi ena wo ezã dɔwɔnu tɔxɛwo etsɔ tso agbatsɔŋuwo yiwo gblẽa wo etsɔ nenem ƒe agbatsɔŋuwo ɖa heɖe ame yiwo nu wò egblẽ nua le nenem ƒe eŋu yawo me alebe afɔku yi ke edzɔ ɖe Hyundai agbatsɔŋu aɖe yi ƒe xexlẽdzesi enye GX 735914 domi kple Kia Reno yi ƒe xexlẽdzesi enye GX 85716 nu woame eve domie afɔku ya edzɔ le alebe wo edze wo nɔnɔewo dzi yi ena kpovitɔwo gblɔ be Kia Reno ƒe ŋgɔgbe taya gbã le eyime wònɔ mɔ zɔm tso Upper West ŋutɔa me yina ege yina wo elɔ wo nɔe ɖe eme alebe Ghana ambulance dɔwɔƒea etsɔ ame yiwo xɔ abia ɖo ɖe Suhum dziɖuɖu kɔdzi alebe lɔri evea sia egblẽ vevie yi ena be kpovitɔwo yiwo tso Suhum motor traffic kple transport ƒe dɔdzikpɔƒea
yi nye ʋuwo ƒe zɔzɔ kple ʋuɖoɖo ƒe dɔwɔƒe kple ayensu na nene ƒe ayensu suna yike nye ŋuto dɔdzikpɔƒe aɖe dɔnɔdzikpɔƒe aɖe yi hã te ɖe afi ma nua wokɔ nene ƒe amewo yi teƒe ma ale be numekukuwo gale edzi yim. Akɔ age ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi yike nye be sukuvi yiwo le sekendri takoradi kple efia Kwesi Mintshim wo egblɔ be yewo ŋutɔ yewo le nufitufiti wɔwɔ ekpɔm le dukɔ me ale be Ghana ƒe habɔbɔ yi tsitre ɖe nene ƒe nufitufiti wɔwɔ ya nua wo ekpe ɖe wo nu yi le wo ewɔ nene ƒe kpekpe yawo le ƒe ya ƒe Afrika ƒe nufitufiti wɔwɔ tsitretsitsi ŋkekea dzi ale be wo egblɔ na dziɖuɖumegãwo be zanunana kple nuwɔna madze edzi alo nuwɔna madzɔmadzɔwo ƒoxlã yewo yi ena ɖeviawo egblɔ be kpɔɖeŋu aɖewo koŋ eli yike wo ena ye wo eƒo nu tso bukula yiwo wo egblɔ be woxea fe na kpovitɔ yiwo le awu me le mɔdodo dzi nenema ke hã ɖeviawo eɖee egblɔ be nene ƒe amewo hã wo exɔa nene ƒe ega madzediwo le amewo si le mɔdodo dzi ye ahatso alo nene ƒe adzodada aɖewo hã wo eyia dzi yike edo ƒome kple nufitufiti wɔwɔ yike ɖe ƒometɔ aɖewo ɖa le nene woƒe aƒewo me hã eye wo egblɔ be nufiala aɖewo na beble belele nene ƒe sukuvi aɖewo ye aɖewo hã womenana belele wo yike enye nanewo yike yewo hã yewo de dzesi ye wo eyi dzi egblɔ hã be nufitufiti wɔwɔ edo ƒome kple dukɔa ƒe dɔwɔna madeamedziwo ye sukuviawo kanya be kɔa ɖewo dzi hã wogbea National Health Insurance gbalẽviwo xɔxɔ nenema ke hã wo egblɔ hã be mɔdodo hã womedo emɔa ɖewo nenema ke hã ablɔdzi kaɖi ɖewo hã womele anyi o ye woɖe eme hã be teƒea ɖewo yike nye edɔ yike wo project yike wo lia ɖewo etsi anyi yike egbegblẽm ɖe edzi ye woxɔe se be dukɔa ƒe nunɔamesiwo zazã ɖe mɔ gbegblẽwo nu gbɔe kuxi yawo tsona alebe wo eƒo nya ta alebe ɖoɖo ya yike wo egblɔ yi William kple Floral Health Foundation da megbe na nene ƒe ɖoɖoa ye wolɔ sukuwo abe Bompe Senior High School kple nene ƒe Takoradi Community Development Institute ene ɖe eme. Alebe míakɔ yi ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi yike wo ekpɔ ŋutsuvi vidzi aɖe yixɔ ɣleti enyi yi Bulekpando asime le Yawoɖa Junior ƒe ŋkeke 18 dedie le Bowiri le Toviate le nene ƒe oti ŋutɔ me eye kpovitɔwo le ame aɖe yike nu wole ɖikem le be nyɔnu ya ekɔ nene ƒe ɖevia alebe ŋdɔdzɔ edzɔ le ŋdɔ ga 2 kple ŋdɔ ga 3 miniti 30 domi ye woɖe egblɔ alebe woɖe eme be nyɔnu aɖe yi wo eɖɔ be edze tugbe eye wòbia eye wo exɔ eƒe 30 kple edivɔ ye ewɔ nene ƒe nu ya alebe woɖe eme be edo awu ʋlaya yi amadede nye aŋutiɖiɖi kple trouser yibɔ yi ɖe ete alebe wo eɖe eme be eyi ɖe azigbodzrala aɖe gbɔ le asia me be axɔ ɖevia yike nye vidzia le nene ƒe nyɔnu ya alebe wòayi aɖaxɔ azigbo bubuwo gake wo eɖe eme be nene ƒe azigbo yawo xɔ ƒe nyɔnua yi kɔa
esi dzo kple vidzia alebe wova kpɔ vidzia le oti ŋutɔme alebe vidzidada kple asitsala bubuwo di vidzia kaka le akpando ŋutɔme alebe womete ke ɖe ŋu o ta woyi ɖe kpovitɔwo gbɔ ɖae gblẽ ne kpovitɔ alebe yi na kpovitɔwo ƒe tatakawo egblɔ be nyɔnu ma ke etre mɔ aɖe ne tɔgbi ne asitsala bubu gake asitsala mete kɔ ɖevia ne nenem ƒe nyɔnu ya o alebe wo eɖo vidzia ɖo ɖa Margaret Marquardt katoliko ƒe kɔdzi alebe woakpɔe woakpɔ ɖevia ƒe lãmesẽnyawo gbɔ hafi woakɔe adzo alebe ame yi wo ebu foe le kpovitɔwo ƒe gaxɔme le kpando kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea eye kpovitɔwo gale numekukuwo wɔm ku ɖe nenem ƒe enya ŋuti be yewoanya ale yi ɖevia ewɔ kaka eve ɖo oti ŋutɔame nu. Ne agayi ɖe nyadzɔbu dzi ke enye be mixɔ ŋutsotso be Spain ye enye ƒe ya ƒe FIFA ƒe xexeme katã ƒe hoʋiʋlia eɖu enye dziɖula nene ƒe hoʋiʋlia me alebe wo eɖu Argentina dzi yi le hoʋiʋli ma ke me alebe woɖu dzi kple age ɖeka le nuwo yi me hoʋiʋli nɔ le New York New Jersey bɔluƒoƒea etsɔ yi ke eva yi. Woɖo Spain be wòanye ƒe 2021 FIFA xexea me katã ƒe bɔludoƒe ƒe ʋiʋlidziɖula esi woɖu Argentina si ʋli wota kpli age ɖeka. Nuwɔwɔ sesẽ aɖe si ɣeyiɣi bubu me le New York New Jersey bɔluƒoƒe. Aʋadziɖuɖua sia nye Spain ƒe xexea me katã ƒe bɔludoƒe ƒe tanyenye evelia si nye zi gbãtɔ tso esime woɖu hoʋiʋlia dzi le eƒe 2020. Le miniti 80 siwo me gol aɖeke mele o megbe la, Ferran Torres si wotsɔ ɖo eteƒe la gba mɔxenua le aɖabaƒoƒo 110 me eye wòtrɔ asi le Nico Williams ƒe pas nu wòna Spain na ŋgɔyiyi si wodze na ɣeyiɣi didi aɖe nye sia. Spain ɖu fefia ƒe akpa gbãtɔ dzi kple amedzidzedze ƒe nya ƒoɖamenu atraɖi kple ametakpɔkpɔ ƒe ɖeɖefia si me ɖoɖo la o. Argentina ƒe kuxe gasese ɖe edzi esi woɖe asi le titina bɔluƒola Enzo Fernandez nu le ɣeyiɣi si wotsɔ kpe ƒe gɔmedzedzea si na be hoʋiʋli dziɖula siwo nɔ wo ta ʋlim la wɔa fefia alo wu bɔluƒoƒoa nu kple ŋutsu ewo. Togbe be bɔluƒoha ƒe ŋgɔnɔla Lionel Messi kpli golela Emiliano Martinez dze agbagba hã la, Argentina mete ŋu kpɔ ame si asɔ kple wo nɔewo o. Spain ƒe aʋadziɖula wu hoʋiʋli desi aɖe si me do kɔ ɖeka pɛ ko la nu. Titiname bɔlƒola Rodri xɔ sikakplu abe hoʋli la ƒe bɔluƒola nyuietɔ ene. Goalkeeper Unai Simon xɔ sikage esime Fransetɔ Kylian Mbappe wu enu abe sikafɔkpa dziɖula ene kple ekɔ ewo. Akɔ agere gbeta nyadzɔdzɔ dzi na mi alebe mixɔ ŋutsotso be ŋutsu aɖe yi exɔ ƒe 67 yi woɖe ŋkɔ na be Pastor Bolaji Olukotun yi eku le nenem ƒe nyaʋiʋli aɖe yi edzɔ le Admiralty Homes Estate le Lekki le nenem ƒe Lagos dua me ŋkeke aɖewo megbe alebe eƒe ƒometɔwo kple senyalawo egblɔ be ye woɖe eme be wo nye le eƒe exɔme akpasetɔe le mamlɛɖa dzi aƒe ŋkeke 11 alebe ŋutsotso na minya be eƒe senyala yi ke nye barista Okpobume Deniran ye le nyanu alebe sɔlimeha gbɔkpɔla ƒe bia tso nenem ƒe senyala gbɔ be ne wòava alebe eyime senyala yi nye nenem ƒe Deniran va ge ɖe wo dzia egblɔ be nenem ƒe ŋutsua wo he do ɖe goto alebe edo go ŋutsua le gota eye eƒe nuwo katã
kaka alebe senyala egblɔ be adzodalawo ƒe dzikpɔlawo kple kpovitɔ aɖewo kple aƒeƒela aɖe hã enɔ aƒea me eye wome eɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe ƒe agbalẽ aɖeke efia o yi na aƒetɔ ya wo ehɛ doe alebe wo ena mi enya be yewogblɔ be ɖeko dziɖuɖumegãwo va be yewoalé ŋku ɖe eƒe aƒea nu eye wo ekpɔ be aƒehayala le nu ƒotem be yeadzo le aƒea me xoxo ye aƒetɔ la eɖe egblɔ eye eƒe lãmesẽ hã mele edzi dem o yi ke ena be wo ekpe asi ɖe nene ƒe aƒehala ya ŋu yi ke nye pastor la wo ekpe asi ɖe ŋu alebe wo ekɔe yi ɖe dɔnɔkɔdzi kaba alebe wo ekplɔ pastor Bolaji yi nene ƒe wode atikewɔƒea le Chevron alebe eye emegbe wo etsɔe ede oxygen me ke wo eɖe eme be etsɔ yi va yi ŋdi kanya yi ɖe aʋlime alebe wo eɖe eme be etrɔ megbe ke alebe kpovitɔwo egblɔ be ƒomea me wo ekanya ta ne yewo gake wome etrɔ va anya ale yi ke enya le fifia o gake yewo ɖe eme be fifia ƒomea ele biabiam be yewoawɔ numekuku bliboe. Ame akɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi mi ke nye be Togo kɔ yi ɖe Benin kple Nigeria ƒe dukɔa ƒe atikevɔɖiwo zazã ŋuti sedzikpɔlawo wo egblɔ be yewo eke ɖe atikevɔɖiwo ƒe nanewo ŋuti alebe tso dukɔ dome yi wotsɔ nenem ƒe tramadol tso Togo kɔ yi ɖe Benin yi Nigeria dukɔ me alebe dɔwɔƒea hemɔ na agbatsɔʋu eve yiwo ɖo ta Kano le Lagos Ibadan mɔdodo gã dzi kple atikekui miliɔn ɖeka dzesi blaade-vɔ-etɔ̃ yi wo ɣla ɖe xɔ ɣaɣlawo me ye wo etɔ agbatsɔʋu gbãtɔ le dziŋunya ƒe ŋkeke evea gbe nenema ke hã kpovitɔ egblɔ be wokɔ tramadol 250 mg ƒe atikekui akpe alafa enyi blaatɔ̃-vɔ-etɔ̃ eye wo elé ʋukula Jabir Kabiru yi xɔ ƒe blaeve-vɔ-eve nenema ke hã evelia hã wo ekukpetaƒe ne nenem ƒe ʋukula yi ke enye Mohammed Nuhu yi xɔ ƒe blaeve-vɔ-eve hã alebe etɔ̃lia hã wo ekukpetaƒe nɛ woku asi kpetaƒe nɛ alebe wo eɖe eme be ekɔ atikekui akpe alafa atɔ̃ blaatɔ̃-vɔ-enyi alafa 900 yiwo le zi etɔ̃lia alebe nenem ƒe nu ya ena dukɔa ƒe atikevɔɖiwo zazã ŋuti sedzikpɔlawo egblɔ be yewo lé nenem ƒe ame etɔ̃ yawo katã tso Togo Benin Nigeria mɔ ɖeka dzi nenem ƒe mɔ ya dzie wo eto ege ɖe edua me alebe le dɔ bubu aɖe yi wo ewɔ le nenem ƒe yameʋudzeƒea mea wo dɔwɔƒea kpɔ Canadatɔwo ƒe gbekui 4.7 kg ƒe hã ele nenem ƒe nu yawo me eye wo elé ame 4 yiwo dome wo egblɔ be ame yitɔ wo enya ye nye Chioma Mokeme hã enɔ nenem ƒe ameléla me alebe dukɔa ƒe atikevɔɖiwo zazã ŋuti dɔwɔƒea ƒe nyanuɖela Babafemi eɖe nenem ƒe gbeƒã le kɔsiɖagbe yi ena zimenɔla yi ke nye Buba Mawal hã nɔ nenem ƒe teƒea ye wokafu kpovitɔ yiwo le Lagos Rivers Edo kple Kogi State ŋutɔwo katã me eye egblɔ be atike muamewo ƒe ʋuʋu akpe ɖe wo nu aɖe nenem ƒe atikevɔɖiwo nono ɖa le dukɔ me nenema ke atikevɔɖiwo ƒe agbɔsɔsɔ dzi aɖe akpɔtɔ na dziehe ŋutɔawo me le Nigeria Togo kple Benin ŋutɔ katã yiwo ɖe egblɔ alebe eya kple bubu aɖewo mi se le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me ke ma aga ge ɖe nyadzɔdzi na mi aga
aga tome na mi ke mia agade di kpata amemada hayo le South Africa me bia be wa ana nyata ka kpi ade to Ghana to azichala yo wu wo wu le South Africa nto manyi cho nana ma ke ma ni sele gbafanya jo be wo ala nyonu ade yi fi vidi gati anyi to pando yi da oti nto me nana ma ke ha mi sele gbafa anya jo be Ghana kple Burkina Faso wo elombe yewa agavu azi kple tomatoes for asichacha nu ala nyafanya sala kple nukola o haya kple bubu adowe adom nyagbole egbefe anyadzome kana adon kujo nyafa megbeda na nyadzo ye nya nuslin ewe English dictionary ka anyama ihanya jova na menyankwenye Imanola Noelen Jineku Maklami Nuslins ever English dictionary yatepe but si dictionary akara azon fi e passer K Nuslins ever English dictionary standard ton standard enyone de view kanu le basic level enyone americano le SHS enyone americano le university alo le language on na nyama ke manya gbegbe view e bi a strong gbegbe kra ha Nuslins ever English dictionary enyone o ha amasia me kan nya vi mo jura po e bi a strong gbegbe ha Nuslins ever English dictionary enyone wa mama yala dile boso so madana na kula atia place order le Amazon allo number ya kana follow screen Nigeria opo dumito de kana WhatsApp afisi african la nya call Nuslins ever English dictionary akwa koveno akpe Nuslins ever English dictionary enyonto